Molweni, ndinguMildred, ndiphuma kwaSoil for Life. Ndihamba ndifundisa abantu ngokwenziwa kwegadi. Okokuqala phambi koba simfundise umuntu ngegadi, siqale sijonge indlela leyo imoyo yomhlaba wakhe ime ngayo. And then size kwi-size yebhedi esimfundisa yona umuntu. Ububanzi senza ibe ngubude bomhlakulo, ubude ibe imihlakulo emibini. Sabe sigqibile ukwenza lonto leyo, sisenze umgca ukwenzela umuntu angakwazi ukhohlwa. Sibeke ke i-corner sticks. Sigqibile ke ngoku nanofaka ama-cardboard ethu, sifaka zonke izinto eziqinileyo ezinjengezi phansi kuqala khona ukuze zizokwazi ukunika i-drainage. Izinto ezifana namathambo siyawafaka kuba azawubola. Izinto ezifana netoti, toti leyo oyiqondayo ukuba iza kuthi iruse, siyazifaka ukunika i-iron. Sizafuna into kwakhona e-brown esathi siyibeke ngaphezulu. Sithatha iinkuni ezizitshophiweyo, sifaka zona ngaphezulu. Ukuba uthuthu belukhona, besizawusasaza intwana yothuthu nentwana yemanyo. Sabe sigqibile, sithatha amaphepha ethu siwakrazula olu hlobo. Kufuneka engene apha ukondla imisundululu. Njengoba ndinixelela uba siqala ngeroot, sithi leaf, sithi fruit, sithi legume. Phaya ekuqaleni yiroot yethu leyana, which is yi-reddish ne-carrot. Esibini ibe yi-cabbage, ibe yi-legume leya yesithathu. Siphinde siqale ekuqaleni ke ngokunana back to kwi-root. Sobe sigqibile ukutyala, siye sithathe into enjengalena, ezi zingxowa zekhaphetshu nezamatswere, siye sazidibanisa, khange sakhupha mali sayozithenga. Sinomama abadala abadibanisa izinto ezinjena. So kufuneka ingxowa leyo uyenzileyo ibe bubanzi bungaphezulu nebhedi khona ukuze uzokwazi uyikhavarisha yonke ibhedi yakho. Senza olu hlobo, ukhavarishe ibhedi ime ngaphaya. Unobangela oba sikhavarishe olu hlobo, sikhavarishela ilanga, sikhavarishela umoya, sikhavarishela amabhabhathane nezinja neenkukhu ezinothi zifike zimoshe igadi yakho. Sizophinda siqhubeke ngezingadi zokudla ne-HIV ngemuva kwekhefu. Siyabuya. Igama lami ngumduduzi ngwakazwane. Kusho ukuthi ke la eMpophomeni sinomsebenzi noma inhlangano ebizwa kuthiwa uMasibumbane HIV and AIDS Mission. Engadini sinomsebenzi osiza ophakela umphakathi waseMpophomeni. Siubiza kuthiwa iqeda indlala community garden. Inhlangano le yaqala ngokubona isidingo endaweni esiphila kuyona ukuthi baningi abantu abangasebenzi
over 80% wa unemployed futhi ke abangasebenzi futhi ke kwabonakala futhi ukuthi bakhona nabangaphilile bese bakhona ke ingadi ke abafundiswa zona laba esibahambelayo emakhaya ukuthi ke bakwazi ukuthi ke baziphilise khona ama home gardens esinawo khona emakhaya so aseva laba asibahambele emakhaya abasizakala ke engadini ke basizakala ngokudla ukuqhamuka engadini ukuze bakwazi ukuthi baphile babe strong kodwa ke futhi ke badinga futhi ukuthi bathole usizo lwezemithi so badinga kakhulu basizakala ke engadini kodwa ke akushiwo ukuthi ngenxa ukuthi umuntu uyathola usizo lokudla noma uyakuthola umsoco ovela la engadini bese kuthiwa ke akasezi ukuba nendaba namaphilisi athatha amaphilisi yabo njengo ARV into njengalezo yabo. Ukuthola ukuthi nge-HIV positive ngathola ngo-2003 usanda ukuqala kwakuJanuary. Ushutene ngesikhathi sengibonile ukuthi ngempawu ngabona le shingles lela kumina. Ngase ngiyahamba ngeclinic ngawucela ukuthi bangiteste igazi. Mase ngilitestile igazi ngalindi insuku embili. Emva kwensuku embili bangitshela ukuthi ama results ami athi ngi-HIV positive. Kuyangisiza impela ukudla lokho ukutshalwe la engadini ngoba ngiyakwazi ukuthola kuse fresh, ngikwazi nokuthola ocarrot, ispinach, kuningi nje okula engadini engikusizwa uyena uMasibumbane nginika uyena izithombo bese ngiyabuya ngiyatshala. Ilona ingadi ayivimba ukuthi ngiyawasebenzisa amaphilisi ngoba ngalesikhathi ngisebenza la engadini ngiya-exercise yabo ngiyamove lo nginyakaza la engadini nginyakaza ngitshale bese ngingena endlini ngiyawasebenziseka amaphilisi mase ngiqeda ukudla. Okay angiboni ukuthi kungaba nenkinga uma sengidla ama-ARVs ukuthi mhlambe angangiphazamise ekusebenzeni ingadi yami. Uma sengwadla ama-ARVs ngizoqhubeka futhi ngisebenze la engadini ngoba vele kuyahambisana ama-ARVs afuna umuntu ozowadla adle nezinto lezi ezinempilo ezihlaza ephuma engadini. Labantu ke laba abaphila negciwane ibasize kakhulu ngoba abaningi babo basizakala ngokudla okutholakala la ngokutshala ingadi khona le engadini basizakala kakhulu baphila bakhona ukuphila isikhathi eside sisibabona yasiza kakhulu. lento oyazi kahle.